ali onda papra. Sad ulja, ali dobro. O recepti naše šinke ka je zapisala, kako je na brudec svojima kuvala, kako je na brudec svojima kuvala. Prvo mora ribu boju izabrati, lostrge i branče i drobe skalati, oguliti kumpire na lande isići, a ne veće joge popola prisići. Maslinovi duji note će pokriti, ispričati kapulu, za gustišu dobiti, pa staviti u peču ribu i kumpire, papra i soli određene mire. Izicu kuševe. Nijedan kurnatar, kako bi rekao, nije bio kuhar. Naime, kurnatar živio generalno, općenito, sam. I kao sam čovjek mora je sve znati. To ovako malo zvuči pretenciozno, ali čak i robo prati, i pomesti, i postoji napraviti neku elementarnu higijenu sebe i kuće održavati. Princip je bio ručak se kuva sam. Ejme, ti si sve spremio i onda si dok se to završi samo, moga još neki posao obaviti. Jer ključ je bio što više posla obaviti. Naime, ti si uvijek bio u nekoj vrsti grijeha da nisi obavio sve što si morao. A kako si mogao sve obaviti? Te brod, te mreže, te ovce, te polje, te noćni, dnevni, ribolov, post. I onda je za kuvanje ostalo malo vremena. Ja mislim da na Jadranu ima onoliko brudeta koliko ima obitelji. Svi misle da je njihov brudet najbolji. Najbolji, to je sigurno. Kad nekomu kažete, recimo na južnom Jadranu, da mi stavljamo kumpira u brudet, i oni se uvatu odmah za glavu. Kako je to brudet s kumpirima. Što se tiče sastavnica, svaka kuća kuha na svoj način. Međutim, ono što je, dakle, karakteristično za kurnatarski brudet je prvo što je temeljno da mora imati puno ulja, puno kapule, sastavnice ostale, što ko više voli to stavi više papra, manje papra, soli, luka, ovoga, onoga, pomidor, ali ulje i kapula mora biti. Sad se to malo promiješa, da prostiš. I ovako bi se čovjek ne je. Naš je običaj kurnarski da se riba opere u vodi, da ne bridne, da ne miriše po ribini. Ja ne znam što ta ribina točno znači, moram vam reći, ali poznam taj okus. Riba je takva kakva je, ovo što smo uvatili, to ćemo skuvati. Naš je običaj također da se riba sječe na manje komade. Ili imamo čaču, evo ga. Male škarpune, bolje bi bili puno da su veliki, ali nisu. I imamo jednu lijepu ribu za brudet. Svima poznatu škarpinu. Brudet se u Kornati radi od svake ribe. Najbolje ako je škarpina, ugor, veliki škarpun. I raka, evo. Ali od svake ribe su ljudi, što su imali, to su kuvali. Čak i same kumpire bez ribe. Tako je. To su bili kumpiri na brudetu.
O krumpirima imaju se dijametralno suprotna mišljenja, ali moje iskustvo govori da se uvijek prvi pojede krumpir. Što znači da je dobar. Tako je. A dobar je zato što on upije sve ove sokove. Reže se na malo deblje fete da se, kako mi rečemo, ne raspade. A to se postiže kasnije dodatno time što se, kad se otprilike krumpiri skuhaju, onda se stavi kvasina. Će nam biti to puno sve, Vlado, staviti, ja? To ćemo vidjeti. Ja mislim da će nam biti. Ja ti jamčim da će se do zadnjega pojesti. To je ključno. To je ključno. Bit će poslastica. Pogođeno, prijatelj. Kad se sve stavi u teču, stavlja se na hladno. Na pripremljeni oganj se stavi teča. I to kuva jedno 20, 25, 30 minuti jako. Na tri noge teču, pa nek teča drže, nek je ogan steže, što je... Ajde, gospodar, nosi, ajde. Neću ti ja, gospodara Boga. Uvali ti njega, uvali. Ako svega ima i ništa ne hali, onda su ti čerce dobri recept dali. Ako svega ima i ništa ne hali, onda su ti čerce dobri recept dali. Probaj ti. Jel stvarno? Malo slankast. Meni se svede jezero. Samo mora 10-15 minuti jako. Ovako kako se kuva. Ovo živo kuva, lipo. Tako. To malo, tako. Češ da, Vlado, navrni. Ne mogu. Ima još, ne. Sad ćemo kvasinu staviti bez obzira na kako je s krumpirom. Još ima ovdje, još mora kuvati. Još mora kuvati. Ja se sjećam kad bi moj dide male škrpune, ovako male škrpune, on bi stavio cijeloga usta. To je, mislim, šta ja sad da ne ispade da je, ali to je stvarna istina. On bi činio i kroz ovu stranu bi zalazilo bilo košće kada je u pranu usanitelj. Ali cijeloga bi stavio usta. Strašno. To je čudo, ali to su nili cijeli životi, naučili su. I na koncu se stavi malo sa strane da brudet opočine. Kad opočine 5-6 minuti, onda se ide isto. Sad ćemo lipo ovo malo razžariti. Ovako. I stavit ćemo stepliti kruva. Najviše u konovi kad je vanka bura, na kominu gori oganja brudec se skuva. Dečki, sad ćemo se pogostiti lipo. Neka dojde sebi, posidajte ljudi, Boga i